Pozdrav svima. Svi znamo koliko je bitno da čuvamo svoju ribolovnu opremu koja se vrlo lako oštećuje. A kada se ošteti, naravno, slabija je. Isto tako, kao što je svima poznato, da se ribolovna oprema uglavnom najčešće oštećuje u transportu. Sada da bi to izbegli, mi nudimo jedan naš proizvod koji ćemo sada predstaviti, na koji smo posebno ponosni, zato što je izuzetno kvalitetan, po pristupačnoj ceni. Radi se o Top Fish futrolama za štapove. Ovako da vam kažem, pravljeni su od nepromočivog materijala. Sa spoljne strane imaju jedan manji džep, neki modeli, koji je namenjen za skladištenje sitnije ribolovne opreme. Ima širok naramenik podesive dužine. Sa druge strane ima jedan uži džep u koji se može stavljati držač za meredov ili držač za štap. Sa unutrašnjost, kao što vidite, ova futrola je za 3 štapa, dovoljno je široka, da u nju bez ikakvih problema i bez problema za zakopčavanje stane 3 štapa sa 3 mašine, prosječne, čak što više i nadprosječne veličine. Sad ovako, ove futrole se izrađuju u merama od 100 cm pa čak do 160 cm. U pitanju su futrole sa 1, 2, 3 pa čak i 4 pregrade. Za ribolovce, na primjer varaličara ili ribolovce koji žele posebno skladištiti svoje štapove pojedinačno, nudimo kvalitetnije po pitanju zaštite futrole koje su postavljene debelim slojem sunđera i koje su u svakom slučaju kvalitetnije. Za tačne dimenzije i broj pregrada svake futrole koju nudimo možete pogledati tačno na našem sajtu, pa što nas pratite možete to i dalje preko Facebooka i YouTubea.